Misliš da ih stavimo, znači dobro se čovjek stavimo to da vidiš? Nijedna od tih zemalja ne radi ono što ćemo mi raditi, dakle da smanjujemo broj odeljenja. Za legitimno i apsolutno podržavamo tu priču. Naša obaveza je u tom mnogo veća, naša odgovornost je u tom mnogo veća. Naša obaveza... Poštovani prijatelji, dragi sugrađani, javljamo se ispred štanda Zalevskog zajedno dr. Nenad Zdravković sa dve, nadamo se, veoma dobre ideje. Prva se odnosi na činjenicu da će u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu biti zatvoreno negde oko 10 odeljenja jer je 300 dece manje. Naša tema je prosveta i o tome ćemo pričati, dakle 300 dece manje. I imam informaciju da će u svim srednjim školama na teritoriji Leskovca biti smanjeno po jedno odeljenje, a jedino će gimnazija biti izuzeta od toga što je nametnulo Ministarstvo prosvete. Međutim, mi izlazimo sa jednom idejom jer smo društvo, odnosno trebamo da budemo društvo koje teži onim što je postigla zapadna civilizacija, to je visok standard ne samo u novcu, nego i u obrazovanju. Ovo što se dešava sa belom kugom u našoj zemlji, dešava se i u razvijenim zapadnoevropskim zemljama, a nijedna od tih zemalja ne radi ono što ćemo mi raditi, dakle da smanjujemo broj odeljenja. Oni su jednostavno smanjili i na taj način, da, kad se smanjuje broj odeljenja, automatski na desetine ljudi ostaju bez radnih mesta. Suština našeg predloga se sastoji u tome da se smanji standard oko broja učenika koji će biti u jednom odeljenju. Naime, u zapadnoevropskim zemljama nema otpuštanja zbog manjka dece, nego se jednostavno smanjuje standard po broju učenika u učionici. I zašto ne bismo prihvatili da to bude između 16 i 20 učenika po jednom odeljenju? Na taj način nijedan prosvetni radnik u Jablaničkom okrugu, i ne samo u Jablaničkom okrugu, nego u celoj Srbiji, ne bi ostao bez posla. A na taj način bi se došlo do izuzetno velikog kvaliteta nastave. Zašto? Zato što je mnogo lakše raditi sa 16 do 20 dece nego sa odeljenjem koje ima 30 ili više od 30 učenika. Dalje, neopravdano smo zapostavili prosvetu tokom pandemije. Prosvetni radnici su tokom pandemije radili više nego ikada. Ovako, dok je bilo normalno stanje, održe 4 ili 5 časova dnevno, normalno isto toliko im vremena treba i za pripreme. Otprilike za 1 čas treba i 1 čas pripreme, a sada su u vreme vanrednog stanja radili 14 pa i više časova dnevno. To govorim iz svog sopstvenog iskustva jer ste non stop morali da budu dežurni ispred svojih računara. S druge strane, neopravdano su, osim što su samo lekari proglašeni za heroja epidemije, to su trebali da budu i prosvetni radnici. Zašto to kažem i zašto insistiram na tome? Pa ti lekari nisu pali s Marsa. Neko je njih edukovao, neko je od njih napravio i Kona, i Kisić Tepavčević, i ministra, i bilo koga od nas. Nijedan inženjer ne bi bio inženjer da nije bilo njegovih učitelja, nastavnika, prosvetnih radnika, odnosno profesora u srednjoj školi i profesorima na fakultetu, odnosno univerzitetu. Da li bi oni bili ono što jesu da im nije od malena usađena ljubav prema knjizi i ljubav prema znanju koga su uzimali svih onih godina dok se školovali i kasnije nastavljali to svoje usavršavanje. Dakle, bez prosvete nijedna profesija ne bi mogla da bude ni delić uspešna od onoga što je postigla za sve vreme svog postojanja, odnosno za sve vreme svoje egzistencije. Prema tome, prosvetari su neopravdano izuzeti iz svega toga i mislim da im se treba odati dužno priznanje. Jedno od tih dužnih priznanja bi bilo i prihvatanje ove naše ideje da se smanje standardi i da se prihvate standardi kakvi su u Evropi. Dakle, stop odeljenjima od 30 učenika, maksimum 30, napred odeljenja između 16 i 20 učenika. Mislim da bi na taj način kvalitet nastave bio izuzetno dobar, odnosno bolji no što je do sad, i istovremeno nijedan prosvetni radnik ne bi bio otpušten. Suština je u tome da su i oni nečija deca. Nažalost, ta ista deca su prinuđena da žive sa svojim roditeljima. Pa roditelji, ako glasate za vašu decu, glasajte i za te prosvetne radnike koji zbog malih plata i dalje
žive sa vama i zbog niskog standarda, jer su neopravdano zapostavljeni i po platama i po svemu i po statusu koga imaju u društvu. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vam što ste došli na današnju konferenciju za novinare Grupe građana za Leskovac zajedno. Kao što znate, mi smo trenutno jedina opoziciona grupa koja se usudila da izađe na ove izbore, uz dužno poštovanje svih onih kolega iz opozicije koji su odlučili da vode neku svoju drugačiju borbu, što je takođe legitimno i apsolutno podržavamo i tu priču. Naša obaveza je u tom mnogo veća, naša odgovornost je u tom mnogo veća. Naša obaveza jeste da pratimo rad aktuelne vlasti, da ukazujemo na eventualne propuste, na loše odluke, na sve ono što ne valja i naravno, kao i prava opozicija, kako treba inače da deluje, da ukazujemo na moguća rešenja. Jedan od predloga koji smo danas čuli, koji je izneo gospodin Prokopović, vezan je za prosvetu, pa ću se ja naravno i nadovezati na tu priču. S obzirom da je prosveta ovih dana pod velikim stresom, da je veoma neizvesna sudbina većine mojih kolega, s obzirom da se u gimnaziji neće menjati situacija, ne mogu da budem u tom timu ugroženih, ali se osjećam apsolutno sa svim kolegama koji nisu sigurni kako će septembar početi. Bez obzira na tu našu dramu koja je klasično, znate, već tradicionalno iz godine u godinu vezana za prosvetu, ja bi se ipak osvrnula na decu i moj predlog će se upravo ticati dece. Bez dece mi prosto nemamo nikakvu svrhu što se tiče našeg profesionalnog rada. Na teritoriji grada Leskovca upisano je preko 10.000 učenika i verovali ili ne, čak nekih 4.000 su korisnici usluga socijalne zaštite, što je skoro, da kažemo, polovina dece osnovnoškolskog uzrasta. Ja vam odgovorno tvrdim da je moguće izvodljivo iz budžeta napraviti projekciju kao ovoj deci i subvencionisati njihove ekskurzije, subvencionisati nabavku školskog pribora, naravno nabavku udžbenika koji uopšte nisu zanemarljivo skupi i naravno ono što pre svega mislim da bi želela da akcentujem jeste vraćanje školskih kuhinja u osnovne škole, pre svega u osnovne škole. Subvencionisan đački obrok je jako bitna stvar, jer iz iskustva radeći sa decom znam koliko deca trpe međusobnu nepravdu i da nije isto da li neko može da odvoji mesečno određenu cifru za taj topli obrok u školi ili ne može. To su velike nepravde, isto važi i za ekskurzije, neko može da ide, neko ne može da ide. Moramo voditi brigu o takvoj deci, o tim porodicama i to je prava briga o porodici. Kad pričamo o ovoj subvenciji, da ne mislite da je prazna priča, postoji naravno i matematika koja će to pokazati i opravdati. Ako znamo da je budžet grada Leskovca negde oko nešto preko 4 milijardi 700 miliona dinara za godinu dana, i ako znamo da se izdvaja 1 milijardu i 200 miliona za plate zaposlenih i još nekih 350 miliona za razne ugovore, onda bi ovo što sam sada vama predočila kao predlog iznosilo nekih 85 do 90 miliona dinara godišnje, da omogućimo deci čija porodična primanja ne prelaze iznos minimalne potrošačke korpe time što ćemo im subvencionisati jedan obrok u školi. To je nekih 7 do 8% samo od ukupne cifre plate zaposlenih. Dakle, nije prazna priča, mnogo je konkretan predlog. Iz prostog razloga trebalo bi da se radi na njemu i ja vam odgovorno tvrdim da ćemo kao budući odbornici neki ponovo, neki se vraćamo ponovo vratno u klupe, se maksimalno truditi i zalagati da se ovo ostvari, jer je realno i verujte mi da je mnogo praktičnije, mnogo i odgovornije prema porodicama od nekog farbanja grada i neke sitne estetike koja se sprovodi, jer lep grad vam ništa ne znači ukoliko u njemu nemate decu. Hvala.